Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henden kasngi ke katsan terek ujemang, kipulet bapahara klau jong Tnat Forest and Environment, kelayok kem yaki arteli ki kali, ki belaket bian yo Mawshun, bat kawai part ke kali ke beket yo Rnga, klem ki kot kisla ki babiang. Ya ke kali kit Mawshun, amsem nala asatia ban yo registration number, namar kadai ke kali ke barang temai, kat ba ke kali ke beket bian yo Rnga pan, kadai ke badan yo registration number AS01AC, not R pranyo. Habai keren bat ubid officer ke Tnat Forest jong ke Maulai Nongkwar, ubak pi marwen, bat range officer ke Shillong Not, ubak WN war. Kilai tu bakini ki kali kemdan setia ki kot kisla ki babiang, ban calan ni kini kimar, pok hendau nak kini kejela, syakiwai pat kejela lani hapok kejela. Nalor kani kini ki arhur ki 8 paru, ya ki jing baki ya kendo ban tek lakam, ya ke jing kitu ya kum kini kimar. Namar baki Trok ki bakit tu ya kini kimar kim ju ya setia ke pormen sengi. Hanrei ki sedang banyak ben tang ha ke pormen mien, bat ye kini kimar laju pen poi segi karkhana ki badan hapok Bornihan, hapok Ribuai district. Mar Rnga la khang hin ka department bro ko ngam cha shu ban sha salan hakini ki karkhana kumta judon duty himan kapor ba hakani ka janmet ni yo batkem ya kana ka wai kali rangkat bat ki offsat rangkat bat staff yang ka forest department ta kapor bangi yo kana kali kolong sunstand kat bakaran kemo ban libu yo kawan kemo ban libu imat yo Rnga seti spo bernihan ban ai tu jaka imat aki karkhana ne kumno tip re numar kumut kiwan rak na noston te kejing temu jongki kelong bakin penhap tu bernihan kala kali ngi kum staff no forest department kelong ba i persangkal la kali ai ban don duty haki highway patrolling lene wat haki kendong kecerot ni persangkat bala ban tem banile weone no khiranga re kejudon teng-teng ka hakajingile don teng-teng habangiyo teng-teng ila long kumne habangiyo ni warra ikni klikit nga banyo ka po under custody jang ka forest department ban sim kies pat indro ofen iki bab ngin ahakul la proses bangin la ses ikini kima nomar la ses ndai on tangu tong Rnga kini ki kali vi bang ses kini ki klikit shun baklam don transes ki klikit Mawshun ki bomdon ka transes bas komot ni ses ki toro kali ki Rnga ro ni la ses mata me jakam ka sim kedi Rnga ban ai so jongno pulo di try ko try dengan tip Rnga su nya kali na porni te su flight ni te tip har try dengan no su keren ngwa perlo yo kali gitu ku bani ko poise ini ba seperti ini tele effect ke yo masih stone lomba ngabelar om berubah naik bekali ta tengah lesu wah ya kip ya ta dengan tip har no kalain keliti te ka sahabat teng lu misalnya sahabat misalnya kumno pada film soto kata lagi no kali utama pra senem gimana ngelakenya Trok kiranya pengalong kemudian tengah thay temen tapat hakajing duk belai tu no don nong terwah jam tengah kaduk trip kali tengah kali kin department ni nakabut ko boro mangin kem ni nong khirna ibelon ko jumit pahaya ka department ni maka jumjat di kelah lo begini kemudian kau dah sekolah ni hadu mentah ingin ju khamai tapi ingin ju ai ni ki kali ketna dia kalau long apa susi kalau begini kita kita kaya kalau kita menjingi balik sini kan dengan ini dan yang kita di dengan tu ini kan orang dulu ni tu ini kan kita semua ini udah so kasih meningkau kami so masih meningkau orang di sana di kalau mengsetnak kalau kemudian ujungi ba lebih pet mentah kasih hadiah mengi kisah tidak ada di bagi jenon di gimla ban pem nama ba kada bukan kalau ba siapa lagi mi kala buat ini mah di yo ini mentah mesti ko mentah kasih sansitem di masuk ti ko ini bang buat ini di kasudan ba kalau mentah kasih gimdan ke baja bos ni ni gidan ko dah tu senam ni ba ni kem tu sini ah macam senam ayam di kandil
Ada kau jumpa mungkin ayo kem Iwan kibul kipelat yang ni. Kum kata lagi aja. Hak mau isi abdeng yudon ni bahasa mensabe kami kebun dekat ni. Jadi kita jadi Rnga hi kan orang kita orang keba bahaban mungkin ni mak hibiang mak kita ngamtip kita lah nanti dan lupa kita ini nilai jadi mak kita orang bidik star ni nilai keleng i nakaliang usah jenis pak ini setu nilai ini. Man kami orang jenjat tentang nilai minit Iwan ni nilai minit. Jika balong kaba kalau bang jenjang kalau begini kita dengan kami kami kalau begini lebih hati tadi. Kalau kanan kamu sesuai. Ibahan dia pun boleh hati. Itu rupa tadi yang kata itu sakit mental. Jadi kalau enggak ibu orang, kalau begini jenjang kalau begini mental kalau begini kuat menirap, kuat menkang begini. Kemudian kami kalau kum kesuka pada pet high gitu. Slow and take it because you understand because we are in a bit makin bang. Jadi lah, kalau jadi bang ni, teman ni Rnga mulai. Kata kami mengalap tak kan? Dan lelah datang Rnga apa, nomor Rnga apa, tangan ni kita lah bang. Lagi kita berkat Rnga balik hang tiap. Habis ni hak, kumulong ni habis ni hak. Habis ni hak mungkin lebih apa lagi? Kalau kena senang. Kata kami kerja ni, semua ni kan?